صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى الله ورسوله أيوة ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. شكرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هري هدين حلفنا دو wadugol muzakara wona jannugol onon ɗo jannoɓe ɓe yalti min ko mi arɗo foto ɗen seeɗa waɗen istiraha jannidiren ma waɗen muzakara oɗo hadith arano windaɗo ɗo hadith amir al muminin umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu. arayi ɗen andi umar ma ko anduɗen kon e umar fi kala waddo e gaya tarifu birrawi at-tarifu birrawi e andi umar ko kanko wiyete khalifatu athani kanko woni lontiɗo ɗimmo on ka lontal julɓe ɓen kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam laaminoɗo ko aboubacre siddiq radiallahu taala anhu toɗɗi kanko umar yo wonu khalifa. aboubacre kañum ko toɗɗimo ko sahaba ɓen ɓe moɓodirno kala e bentahu ɓe wi aboubacre ko an lontoto o wi o woye ɓe wi ko an ɓe wi ko waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama weltorima ya wonan men hoorejo fi diina amen kan ko honno menen men ronkata weltorade fi ma'a ya wonan men hoorejo fi aduna amen on par ce que ko nelaɗo nawni ko hamɓe wino yo julnu ɗum no holli nelaɗo no weltorma ya wonan men hoorejo fi diina amen kan minen kadi ɗum tippugol e ɗum ɗon min weltorto ya wonan men hoorejo fi aduna amen on ɗum ko telema aboubacre. amma ka umar ɗo ko aboubacre tigi radiallahu taala anhu toɗɗimo yo wonu ko halifa julɓe ɓen oɗo wiyete umar ko baba hafsa en andi ko sonnajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. no jeeya ko umaru andirano nunɗal no jeeya ko umaru andirano doole margol jogitagol goonga e nunɗugol kanko umar radiallahu taala anhu. ko ɗum waɗi so yi hannde julɓe jibinaɓe e nder l'islamu faale aduna faale gongel maɓɓinede ko wowla dambitiɓe e l'islamu tawi ɓe maramo ɓe yenna moɓe aybina moɓe huɗa sina aboubacre e umar ɗo ko faljira molanade e toriki allah e allah fewnuɓe. waɗi enen fulɓe ɓen yimɓe tato ma nayo ma jowo si ittama e men yolde molnade waɗay ka wiyeteɓe aboubacre ɓen fof la qaddara allahu dalika ta allah hoddir
kono si kala wiyeteeɗo aboubacry ka fulɓe hannde herdama wallinama hirtama yolde waɗay ka kala wiyeteeɗo umaru fewndo ɗo si warama kala wiyeteeɗo ousmane ka sonnaɓe kala wiyeteeɗo hafsa ma aicha si ɓeeɗo hannde warama yolde waɗay goy ka donc haray hiɗen haani watte nde yiila enen mandiɓe mawɓe men no waranno boddi ha gayna wiya yettanike aboubacry siddiqi kono pourquoi mawɓe ɓe hebbino yiigol aboubacry inde ɓiɓe mum wiya aboubacry wiya oumar wiya ousmane wiya ali fi hon ɗum ko yiɗugol sahaba ko yiɗugol diina kan ka ko yiɗugol diina allah ka yiɗugol sahabaɓe nelaɗo ɓen joni noon so tawi woɓɓe janggini en yo en añuɓe few woto ɓe hoole joni noon enen ɗo fof en tawaka majlisi ji nelaɗo ɗi hakkude men e nelaɗo no woɗɗodiri moƴƴa si tawi yettimɓe ko nelaɗo accuno kon ɗum ɗon bonnama fi mum fof haykama ittama valeur mum haray holli ko joguiɗen ɗo ko nasoɓe par ce que ko ɓen ɗon yettinani en ko joguiɗen ɗo ko ka ko mbayi min tawa majlisi nelaɗo ha indugol nelaɗo waɗirini ɓe waɗirini ɓe wowlirini ɓe wowli ɗum ɗo ɓe yamiri ɗum ɗo ɓe haɗi ɗum ɗo ko hombo tindini en ɗum koyni nelaɗo yiɗi direct joni noon tawi yettimɓe ɗum ɓe e men ɓen ɗon ko kaninteɓe fimu tuunine huuɗe aray mi anda hono sutiɗe ngene ka ko pularɓe wi si goɗɗo ari e koloyru no ɗonɗa o yari ha o ɗon ɗiti fodda ko himba ɗo ñoogue yo an yiɗi fof no ko arno himo ɗonɗa joni iwen ton ari amiral muminin oumar o yawi abdoulahi ibn mas'ud radiallahu anhu o wi min serano meɗen e kulol meɗen e jasere meɗen e koyeran ha umaru jaɓi l'islam ɓay umaru jaɓi l'islamu ɗum wonani men teddunga natugol mo l'islam wonani men teddunga ferogol mo ngo woni teddungal lontagol mo ngo woni yurmede wonani men yurmede haray oɗo hadis ko janginta en ko fi ko wiyete kon anniya o kono wiyete anniya naam cheikh ko watte ka ɓernde ka eni anniye ko golle ɓernde ka wona golle tere ko golle ɓernde nden yani wa mahalluha fi lqalbe ka wa talaffudu biha ko biɗiya ka nam joni mbiɗa faala ɓay ko natazakar ye en waɗɗu ɗo yoga e amalul qulubi yoga e golleji ɓernde nden hara ko golleji moƴƴi golleji yiɗaɗi ɗin waɗen ɗum ɗon sera aren yoga e golleji ɓernde nden hara ɗin ɗon ko golleji bonɗi golleji haɗaɗi añaɗi few waɗen ɗin ɗon sera so faami ɗin ɗon mo be men ñaawida e ɓernde mum nden ko honto hikkori est ce que en faami amalul qulubi alhasana hewta e ɗo oustad mbiɗa faala windude golleji ɓernde nden hara ko moƴƴi ɗin ko labaɗi ɗin yamiraɗi ɗin e ngelaɗe aywa amalu amalul qulubi alhasana golleji ɓernde hara ko moƴƴuɗi labaɗi yiɗaɗi yamiraɗi yelaɗi kamo ɓe no yiɗi sifitorgol ɗum golle ɓernde nden ma golleji ɓernde nden min ha hadisul bab awalan anniyatu ɓayi nelaɗo maki
innamal a'malu binniyati golleji ɗin ko jaɓirte ko sabu annuyeji ɗin ka al ikhlas mabruk no jeeya e golleji ɓernde nden ko wiyete kon al ikhlas andi ko yiɗa ɗi wonɗe wolde nan no jeeya e golleji ɓernde nden hara ko yiɗa ɗi ɗin woɓɓe inni attawakkulu nam no jeeya e golleji ɓernde nden attaqwa بارك الله فيك أريد غيرك يا أخي سيوغ الرجاء الإنابة المحبة أبي الحب ونني الحب جيد جدا أنت المو يمهات قصي المحبة ين المحبة الخشية ما الخوف لنا يندنا رينهم كا الخشية نين كدي الخوف ودين الخوف قصي لو يهبي لو جدتي النية الإخلاص التوكل التقوى الرجاء الإنابة المحبة الخوف يلو يندرين يلو يوني أرانين أعمال القلوب قل لي جبردين هركو السيئة بوندي دين تعالوا لون هاي قوت مرة هاجي مجد يالا نفا كلورة نودي مجد مبروك فضل أخ أيوة أعمال القلوب ube ñaama ɓernde mum nden anda kon to hikkori ka on andi ɓay minen komin jangi kon ko salɓa ɗum waɗiren ni awalan alhasadu أبلا ثانيا وبين البغض جيد نميمة هذا ليس من أمر القلب الكبر مبروك الكبر كبر ما فهمت جيدا فهم المؤيافة ها العجب الحقد مبروك نعم سوء ظن البخل هذا الغضب البغض لون واي وندما الرياء الشرك هذا عمل نعم ما فهمت
fama ɗum ɗo gasi joni ɓay ko joni yangoɗen e ɗiɗo yafono ɗo haysi masa ko famoto ɗo ka gasi bismillah rahmani rahim joni mi faala hen wallin karamɓe ɗin ɓay en jandidira e woni neta zakar en andi neɗɗo ko tagira fi mum kon ko tagira fi mum kon ko tagida e makko kon si ɗum manki e makko yiɗo mo anday ka kono ko tagaka e makko kon ko tagiraka fi mum kon himo wawi wonde e ɓaawo ɗum hara yiɗo mo battinta hara andatako jonna e misal tawi famay ka haalɗo ɗo seeɗa yaafo ɗum joni ñaamugol yargol ɗanagol ɗum ɗo eɗen tagida e fi mum ka mo woni ñaamali ayemo tun anda o ñaamali ɗum ɗo suuɗatako ka mo ɗonɗama heɓali ko yara ayemo tun anda o yarani kono kadi mo gongi heɓali ka ɗano ayemo tun anda ko gonguɗo ka ɓay mo tagira fi yo ñaamu fi yo yaru fi yo ɗano ɗum no ko ɓandu makko si ɗum manki ayemo tun anda ka ene mo fenali ño'ali waddali ɗum no battina e ɓandu makko ndu hakkude men Allah ño'ali goɗɗo yednali goɗɗo huɗali goɗɗo piyali goɗɗo ñamali jawdi goɗɗo yani waɗali bone hay hunde ko tagira en fi mum kon fo ta ɗum ɗon tagira en fi mum hiɗe wawi wonde e ɓaawo mum ka ko tagira en fi mum kon si manque men iɗo o anday joni haray golleji ɓernde nden tawete ɗin ko yiɗaɗi ɗin fuɗɗoren hadisul bab innama al amalu binniyat wa innama li kulli mri'in ma nawa innama ko adatu hasrin wa qasar ko golleji ɗi jaɓirte ko sabu annuyeji ɗi neɗɗo fof no mari joddi e golle makko ɗen embere ko anniyi kon ko anniyi on ko ɗon darete karamo koɓe wi yoga e karamo koɓe wi mi yangodali e piiji ɗin fof ñawdugol ɗi ha hewti annuyango ala ko mi yangodi mum mi eti fiyo moƴƴu ha hewti annu fandare hande komi faandi gon ko fi holɗum mi woni waɗante wiyete anniya wiyete alqasdu faanda gongol fi hombo mi woni waɗirde karan hara yoni awa sikkuno wonayno ha 11h de awa gasi en faami ka joni waɗen cewto cikko joni ɓay ɓe waɗi ɗum ɗo nani al anniya ko golle ɓernde al ikhlas waɗirgol fi Allah te laɓɓingol ibnu rajab alhambali deftere makko ni jami'ul ulum wal hikam ko sorhi ɗon hadisaji 50 hadisara ɗon ko oɗo innama al amalu binniyati o wi o hadisa ɗo mo wonɗen jangude ɗo ko oɗo woni hadise peesirteɗo golleji ɗin ka nder ɓernde ga oɗo hadise nene Aisha on man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad ko ɗo woni hadise peesirɗo golleji ɗin ko feeñi kon ɗiɗo ɗiɗi no mahi e sartiji ɗiɗi ma no mahi e majji no yaltina e ɗi hadisaji ɗo ɗiɗi sartiji ɗiɗi jaɓirteɗi golle ɗen wonay sabu gollal ngal jaɓe honɗum al ikhlasu wal mutaba'atu waɗirgol fi Allah
e iwtirgol ɓaawo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ɗum wawi woni colum exemple margu gabitaji ɗiɗi so ngola heeli hannde ngola wirata ka labudda min al ihlas ko ɓuri mettude noon fii kon fof ko ɓuri mettude ñawdugol kon ko ɗum ɗo afan ɗum ɗo al ihlas on ko waɗi ɗum ɗo karama kojo ɓurɗoma gandal ma karama ko ma mawɗo ma lamɗo hay goto yiyata ɗum ɗo wiya falji accu ka ɓernde ma ka inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum ɗo o darata andi ɗo kange allah woni hundirde ko ɗum waɗi ɗo on haton jina e moƴƴintinede moƴƴa ɓernde nden nelaɗo maki sallllahu alih w sallam inna fil jasadi mudgha ida salaha salaha al jasadu kullu wa ida fasada fasada al jasadu ala wahi al qalb ko ɓernde nden si ɗum ɗo nde huyre ɗon nde moƴƴi ɓanndu ɗum fof moƴƴayi si nde boni allah nandu ɓanndu kadi fof bonayi pullo fu tawi ko ɓernde laami tere ɗen ka otowal si ngal darnama ɗo ko ngal pentira ko labawo ko ngal mari sasi moƴƴi o pineji moƴƴi o si tawi motere on ko bonɗo fewu huɓɓata ɗanoɗa ngal nafitortake ka nafitortake hiɗa yiya goɗɗo mo yidire mum ɗoyti hara mo huwodire mo jungo mum ɗoyti hara mo huwodire mo koyɗe mum manki hara mo huwodire kono mo ɓerde mum nde manki tawi ko bonde few maayi nafitortake ka o nafitortake donc haray ko wiyete ko al ihlas waɗirgol sabu allah e iwtirgol ɓaawde laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗiɗo woni sartiji ɗiɗi wonayɗi sabu golle odige ɗen jaɓe kala ko odige watta waɗiri fi allah ɓay si allah jaɓanalima jaɓanayɗo mo ala waɗiri fi yo allah jaɓu waɗiri fi yo allah jaɓu waɗen ɗo misal masalan si adde men yehiɗo wone Saudi o woni toon duuɓi noga e ma sappo en adde julde wotere ko suudu kaaba no mari duubul baraji ɓuuri kamen ga ka o ari ɗo ini aki hono alaji hono neldo men koye makka komi neldi on toon waɓutuji sappo ɗi mi juuli toon mine alaji mo jala men woni on to hommo andi ko honko juulɗon ko honto woni ko allah ɗum andi ko par ce que ko allah juulat ɗo na men yono si allah jaɓanalima an sa waɗiri no fi goɗɗo on o anda ko woni a hokkata ɓeygu ma julde o jaɓa a hokkata ɓiɗɗo ma a hokkata yimma ma a hokkata bemma hay goto jaɓantama dewa sa wi a hokkimo o mara haƴemu ko an jeyi joddi dewal nga jeni bonɗa waɗire fi mum o jaɓani haɗen ko perdi en faami ka labudda min al ihlas hikkino at tawakkul min andi at tawakkul faman yatawakkal allah fa huwa hasibuh laaɗo maki har on hoolorno allah no haaniri noon allah artikene won artikile no ɗuɗo sondu yalta no weela ndo arta kita ndu haari jof en faami ka raɓɓinigol ɓay ɓe ari no gasa yaltingol en hekkidi ɗon at taqwa ko golle ɓernde taqwa aɗa maki at taqwa ha huna at taqwa ha huna taqwa ha huna andi o sappaɗe ɓernde maɓɓe ni ko ɗo wiyete kulol ɗo joni noon ko ɗo jama on mahi ɓe wiya diina ka ɓernde haɗi so no selli haala kanko haala yeɗɗuka kono ko woni ka ɓernde ko no hani feñude ka tere ka hana par ce que ko allah wi inna alladina amanu aywa amanu wa amilu salihati ka sa annike horugol a horali haray a hoori sa annike juulugol a juulali haray a juuli a woni julɗo sa annike ñamugol a ñamali noon anni on nafay ɗon ɗon e jaɓata dina kaka ɓernde ko ɓe ñaamen ka ettobajo so welama ɗo ha o inni a gasi allah mi annike mi ñaami ala yakfi ha la yakfi yonatamo ka budda o ñaama be o waɗa en faami ka yoni ko amanu wa amilu salihati selli ken en no gasa ko hasanul basari o ini al imanu laysa bitamanni wala bitahalli wona yela wona cuɗaɗi na dolokke na kufune wona tuuba
koko woni ka ɓerɗe tere ɗen kadi gongini hada huwa al iman e faami ka attaqwa aslu taqwa an taj'ala baynaka wa bayna adhab allahi wiqaya ko wiyete taqwa ko nde waɗata hakkude ma e lette Allah ɗen heedo te attaqwa sabi arraja yortagol al inaba ala ɗo yanyen ɗo gokku tuubugo rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala al inabatu Allah no mari haaju e jiyaɗo makko on yo rutto e makko no Allah wayno ko kanko tu wayno o jeyama haa ka o jeyma ɗon o wawama haa ka o wawma ɗon bonnamo bonnere o inna accu ara moƴƴintinen Allah ɗum wayno ka se ndaari e qur'an Allah wi inna alladina fatanu almuminin walmuminat thumma lam yatubu karamo koɓe firoɓe qur'ana ko wi fi Allah no hawni qatalu awliya'ahu thumma nadahum ila tawba ka ɓe wari waliyaɓe Allah ɓen kono haɗali Allah noddi ɓe tubugo tari no Allah way fatanu almu'minin wal mu'minat kono ko kamba on ko to yowi ko thumma lam yatubu siɓe duuɓi noon ɗum fo hay kama al inaba en andi surutu tawba ka ko jelu na nayi ko ɓe maki nayi kamɓe kadi harna ɗum nayi joni na tati gasi yawne ambiro no laarde no gasa ɓe falama e yow na aywa a joni ara ɗum ko on ɗum annadamu ala ma fata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki annadamu tawbatu ni su gongol ko tubobuye ɗiɗi on wal azmu aywa woɗi fiɗo anne ka ɓerɗe fillota ko waɗugol ko waɗi ko hande kadi tati on al iqla ani dam ɓoragol e bonnere nde wonno nden ka karama koɓe go wi'i al istighfaru ma al israri ala dhambi tawbatul munafiqina duuma go waɗugol tun istighfar Allah accanan Allah accanan Allah accanan tawano e bone on iwaale makko ɗum ko tuubo boye nafiqi ɓen ɗon ani si goɗɗo focciki ka lawol ɗo joni mi rewi mi yaaɓi on yaaɓi lan usal accanan mi rewtoy kadi mi yaaɓi no gasa ɗon kadi o accay kono si mi rewtoy ka tammu ha naya ɓum ha jowa ɓum miɗo yaaɓude mo pular wi'i jente moƴƴa pular wi'i piya hande bappa itta mbeewa piya janngo bappa itta mbeewa piya faɗɗa janngo bappa itta mbeewa si bappa ma yaali o ɓeylan nayi ka si bappa ma yaali o ɓeyɗi lal nayi kañum ka donc ara woɗi inni tuubi yo taw hara o tuubi en gelike ga e ko noon kadi almahabba yiɗugol nela sallam o maaki man ahabba lillahi wa abgada lillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al iman mo yiɗiri fi Allah añiri fi Allah okkiri fi Allah salori fi Allah ara iman on tini iwen toon alkhawf kulugol alkhawf ka kulol ɗo noon yaafo ɗum no woodi alkhawf hara ko attabi'i kulol tawetengol neɗɗo fof no muulida e ngol ɗo no tagida e ngol ɗo ngol ɗo riiwa o digi hulata Allah ka annabi Musa alayhi salatu wassalam ɓaylanelimo e Fir'aun ko raɓɓiɗi kon no jeeya ko jaabino Allah wa akhafu an yaqtulun ka nokku fof ɓe innana nakhafa an yafruta alayna aw an yataga Allah wi la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara ka ɓay Allah wallini mboɗɗi ndin o huuli Allah wi khudhuha wala takhaf
ولا تخف كا الشاهد ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى كا ɗum holla Musa hulata Allah ka ko kulol hongo fandi len ɗo kulol tawetengol ko hulugol ko yona ko hule mi huli ƴurƴukku ko atata ko buburu aati sondu ñanne aati sondu ñanne no ka sahara no juulanayi Allah woni moko ba waalo ka suudu mum o banque o soka bafe ɗe fof sondu ñande ndo hay lasperi warayno kanko wara mo waali waalo de finkaali sondu ñande aata ka ɓaawa suudu o ronka ɗanade ko ngol kulol ɗon woni e wolde fiimu a faami ka o huli ko jaasi huli buubu huli ƴurƴukko kono hulɓinino ka sondu ñande ko sino ari no wi Alaji Ba o hirtike ɗon yoni ko maaɓe kono ndu o laari inde ma hay ka ndu yitu buubu ndu o laali inde ma ndu o laali inde ɓiɗɗo ma ndu o laali inde ɓeygu ma ka ko hulata ko ɗum waɗi hito ɗon ko ɗayni noon o faami ngol kulol ɗon awa en faami ka joni sen feƴƴi ɗon aren amalul qulubi as-sayyi'a nam amiri on faala men awa yaafe men ɗo on nder no yoni amalul qulubi as-sayyi'a golleji ɓernde nden hara ɗin ɗon ko golleji bon ƴettuɗen ɗo kadi seeɗa e mum ino ɗo fuɗɗorɗen alhasad gañanandi nela sonoɓe maki iyakum wal hasad fa inna alhasada yakulu alhasanati kama taakulu nnaru alhatab aw al-ushur mi haɗi on gañanandi ñaamira e moƴƴi goɗɗo hono yiite ñaamirta leɗɗe yorɗe mahuɗo gañanandi ko ɗum woni premier ko subhanahu wa ta'ala atta yeddirede ka kammu ko ɗum salino iblisa ñana bambi en adama ko ɗum Allah kadi atta yeddirede ka hoore leydi ɗo gañanandi ko ɗum wonno sabu ɓiɓɓe adama ɓen ɗiɗo wardi oya sali añani o yakko Allah okkimo ko ka na ɗum ɗon aɗa gañanandi ko huunde bonde alhasad ko duwa ɗum rentede mum few woɗɗite bonnay golle goɗɗo nden few moƴƴi makko ɗi joni no woodi yimɓe gara ko añamɓe mara kadi golle moƴƴe ko gañanandi ñaama andi ɗum ɗon no hulɓini ka donc sen ari ɗon albughdu añugol ma ɗum monagol ma alghadabu alghadab tikkugol wonugol moni gorko ari o wi nelaɗo awsini almaki la taghdab faraddada miraran awsini almaki la taghdab wota seyti wota mono iwen ɗon alkibor mawnintinare wacce mi gayda ɗi jumlaji ɗo awa joni ɓe maki leere nde yoni awa alkibor mawnitinare nelaɗo maki la yadkhulu ljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr naata aljanna kala moni ka ɓernde mum embere gabbum jarra montina ko wiyete noon kiburu ko batorul haqqi wa khamti nnas ko salagol jaɓɓugol goonga e jaasingol yimɓe ɓen hada huwa alkibor wa kadhalika al ujub wa kadhalika al hiqul ɗum no fayda ko wotum e ngelike ka hada wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh